Kungaba nje ukucala ngicale emuva indzaba lengiteki nginayo yasePhalamende. Kodwa ngawucala ngekuyendulela ngithi sive saseHosiya siyachubeka nekubona lokwenteka eHosiya. Sibonile emaphephandzaba abo-Times. Ngiyati ukuthi Rasta ukhanza ukuthi angeke akhone kulifaka leli phepha ngoba asiketi kiyo lendzaba. Ngalesikhathi lo jaha wakamabuza lomncane wakhabo Bacede. Angikusho lokho mawunelithuba Ras ungifakele leli phepha. La athi khona King's Visit silences critics. Yeah, la athi khona King's Visit silences critics. Ngicela ke ukucala ngaye. Ngimcele lokuthi Mabuza siyakuthanza sikuthanzela ukuthi wakhabo Bacede. Kodwa liqiniso lithi lendlela lo sesewenda ngayo my brother ibuhlungu kakhulu. Ibhlungu Mabuza, ibhlungu Sifiso lendlela wenda ngayo. Ngifuna kusho Mshengu ukuthi lesive uyasihlikihla. Usihlikihla kabuhlungu. Uma ngabe bomfasa bayangiva nabo Thabiso bayangiva. Kukhona sithombe lebese ngisifuna la sabacede khathi afakwa ngenkhani kuQuantum. Ngikhohliwe kusi-arrange. Niyasadi nani Maswati ningasiniketa mfasa aphuthume asinikete Ras. Kukhona nje sithombe ngesikhathi bacede abanjwa ngamaphoyisa bamfaka ekhathi kuQuantum. Mawusithola ke nisinikete mfasa asinikete Ras. Ngifuna ukukhumbuta Sifiso. Ngilolo Sifiso lengikhuluma ngaye ubhale ukuthi King's Visit silences critics. Ngawucala ke ngithi lelisu lolendako Sifiso lekubhoca umnakeno Bacede umendele phansi. Libi kakhulu. Libugwala. Bantu baseHosiya ukukhetha kwakho kuyacishe kufane nekuthi bantu basesiphofaneni bakhethe umhlonishwa laZwide. Bamkhethe umhlonishwa laZwide ngoba bamethemba bamthanza. Kodwa on top of that kukhona lokuthi laZwide angeke ababetraye. Angeke abetraye liqiniso lalatiko lebe limelwa ngumhlonishwa kaUzela. Part behind their thinking much as they trust lo mhlonishwa wabo. Kodwa banayo lento yokuthi bangasithengisa bonke nekukhuluma kwethu bangakuthengisa bonke kodwa lo laZwide wekugcina ukudayisa. Same with you Sifiso. Khathi bakukhetha ngelinengi labo bebagcwele ukuthi basekela Bacede. Bebagcwele ukuthi uyingadi yakhe. Angeke ufike umchamele enhloko, umgezise ngemchamo wakho, umhlekise ngesive, ujabulise titsa takhe. Labantu bebacabanga lokho Sifiso. Kuleli viki leliphelile mangekufamily meeting, ngithithe ngeke ngiyikhulume lendzaba ngoba ukhona labangicelile ukuthi leli jali yakanga kodwa asewubinze mhlonishwa sisafuna ukulukhulumisa ngasense ukuthi liyabona yini ukuthi lendaba. Ngibabutile ke as uchubeka ufaka na statement locetha kusifaka. Ngathi sithini ke njengoba lenvoda niyibona ichamela umhlonishwa Bacede enhloko. 1 Sifiso. Wena nebangani bakho manithi kusuka kwaMswati aye eHosiya yireconciliation. Ireconciliation itawucala ngekuthi Mswati acele ukukhuluma naBacede. Ireconciliation uyekuthi ayobhuca abantu ngemhlaba lengemuva Mswati. Bacede lewembatha nawe ingubo umgacambongo lomunye. Alale lapha. Angakoni lutho. Ireconciliation leyo Sifiso. Ngiyacela ukuthi lesithombe manje sithola nitshele mfasa asinikete Ras. Nasi nje Bacede bamfaka eTruckini. I think Maswati ndasibona leso. Ningangisendela nanami, ngidamsendela Ras. Ngoba utawukhanza ukuthi nide inombolo yamfasa. Yami it's 7603
0198. Kukhona kufuna ukuthi ngikusendele Maswati atokhona ukubona. Ngithi ke Sifiso, i-reconciliation itawuqala ngekuthi Mswati akhulumisane nabacede aphume ejele. Sifiso, for your own information, asifuniseli ukuthi bacede uboshwe ngumswati. Jeffrey wathi khulumela lele emathangeni ukuthi uthi eMswati bophani labathathu. Loshushise emakala wathi asiliboni licala. Uthi Jeffrey lwaphakama lwandle wakwata kakhulu wathi akusebenzi lokho, ngithi babopheni. Nguphi lo khuluma ngako Sifiso? Nguphi lo ufuna kusiyenga ngako? Just because ukhotha Mswati ufuna nekuzama kutenda relevant, uchamela inhloko yabacede, lo labantu bakukhethe ngenxa yakhe. Ngiya understand. Mina ngihleti nabhuti wakho bacede. Ngibabhlungu lokuthe Maswati akasithole lesithombe ngidokhona ukuthi mase ngidemonstrator wonke umuntu a-understand ukuthi ngikhuluma ngani. Ngihleti nabacede. Wathi bacede ekawuzela ekhaya kithi singumndeni siyevana, babala boBoy Cash, wabala bhuti wakhe lo se-South Africa, wanibala nje. Wase uthi kunalo mfana wakithi lo nguSifiso. Ngichazela wena. Wathi that boy is the last boy to betray me. Wathi uma kunetindzaba temndeni, uma kwendeke sakhuluma, ngiyabonga bengicela lesi, uma kwendeke sakhuluma usibeke nje kanje Ras. Uma kwendeke siyifamily sakhuluma sahakana, mina naSifiso always we are on one side. Ngikuva ngabhuti wakho bacede. Ngilalele Sifiso ukuthi ungitshela nini. Ungitshela 2 weeks before nalilanga nali la afakwa khona ngemaphoyisa eJibhini bamshukashuka aMaswati. Lelanga leli ngidonifaka into context. Ngalelo langa emini iParliament beya konqoma ligama lemuntu lotaba yiseneta. Ngoba kwakune seneta leshonile kulendlu yesibili. Kwahlala isikhathi lesithi, I think kwakungiKhamichael wathi ningicolele mangiphosisi. Kwase kufika isikhathi sekuthi akugcwaliswe isikhala. Wase bacede ulobhishela Sifiso lowa kubo ukuthi akayendlini lengenhla kwethu lokuyisineti. Wasicela sonke sasihamba imhlangano ayommaketha bhuti wakhe lo nguSifiso ukuthi ngibambiseni bahlonishwa. Lo msebenzi weMaswati lesiubamba la ngaphansi eHouse of Assembly utawubamba Sifiso lengetu. Asho wena walincoma ligama lakho. Indlu yonke yemanga kuwe ngenxa yabacede. Wathi sekubonakala ukuthi sinetha lotako nguwe ngoba kugalela abacede eParliament. Waqala kwayovetwe emagama ukuthi bobani labangconywa kusithi ngekuqala wangconywa. Indlu beyina 59 or 69 wemalunga. Wena wangconywa abantu labangu40. Makusangconywa nje ngoba onke ama-MPs kwathi wakancomi. Sifiso kwakungavotwa kusangconywa. You were at around 40 out of 69. Laba labanye lebebala kubo 10 bathola bo5 wekungconywa. Liviki lelitako kwase kulanga lelukhetho. Yabona iregime ukuthi bacede uya reinforce ufaka abantu laba like minded towendeka lo msebenzi lesuwendaba. Ngiyanichazela Maswati ndos understanda lesithombe leso. Wena unema flat lapha ezulwini. Yase iregime iqala ukuphenya ukuthi imali uyithathephi uze ube nalamali yalama flats wena Sifiso. Wase kungena nangumfona nang lo ngiyena le ngamtshela ukuthi akasungicansula. Amate Maswati ngathi Sihlongonyana sungicansula. Sihlongonyane wahamba wayophenya tindvo takho Sifiso tonke. Kani sewuvethiwe wathiwa hayi uyaqualifya kuba ngisineta. Wakuphenya Sihlongonyane wena. Sihlongonyane waya kulamanye ama flats akho. I understand ane balcony.
lama flats akho. So akungeneki kuneligede afuna kubala tindlu la ngekhathi iregime ngoba bafuna ukudisqualify. Bakhanza ukhiwe. Lolo khuza lo security wakho washayela Bacede wathi angimtholi isifiso ecingweni. Kufike emaphoyisa la. Emaphoyisa afuna kungena bale tindlu tasifiso la ngekhathi. Wathi Bacede on the phone kulo security wakho lalela. Uma ngabe boSihlongonyana baphethe icourt order lawo ngemaphoyisa vula ligede bangene. Uma boSihlongonyana bete ngebuso kungana court order bacele ukuthi abahambe balandze timpepha tekungena la khaya. Wala security ukuthi bangene kakho bajika. Ngakusasa base bamthatha ke Bacede bayomvalela. Bathi uvimbe emaphoyisa ukuthi angene kakho. Wakhuluma efonini wathi bayiphethe in court order ngekwemthetho procedurally. Mabaphethe court order bavulele security. Mabangaphathi court order ubona kaba kusiwa amaphoyisa lawo digebeng. Liphoyisa kufuna litethule kahle kuwe. Batshele balenze ubufakazi bekuthi ngemaphoyisa. Wase Bacede bamthatha ke bamfaka ngekuseni ngalelanga siyoncoma siyokhetha. Lo bamthatha nje bekaboshelwa wena ukuthi is standing with you, is defending you. Wathatha kuseni. Njengoba nimbona nje eMaswati la. Kwakusekuseni indlu beyitawuhlangana nga-2 ikhethe Seneta. Sifiso abecedzile kumkhankasela Bacede. Kwakwendelwa ukuthi Bacede angabi khona eParliament. Lesi kwakusikeleme. Safike eParliament. Masifike eParliament kwathiwa Sifiso udisqualified. Unembahla lenengi la ngakayideclare kuhulumende ngeke akhone kuba ngiseneta. Bebathi ukuthi Bacede ulcost drama babasho njalo. Kwathiwa ngaleso sizathu bahlonishwa semabili ema-candidate. Ngikhumbula kahle mina wena brother. Ubobutala abanye. Ngasukuma there and there ngawuthatha imoto yami ngahamba zange ngikhethe. Ukuthi Bacede bamthethe. 2 basendisa inhlata bashaya wena ngesikeleme. Ngasukuma ngathatha konke kwami ngahamba. Bacede was not there. Namuhla uchamela Bacede la nhloko wena. Ngoba wena useParliament. Namhla Bacede silima ngoba wena useParliament. I want to tell you my brother. Umhlazile Bacede. Bantu base Hosiya ngiyathi ukuthi mani mkhetha nanenda ini. Kodwa kubukeni la kwendako. I know ukuthi Bacede uyakhala ngekhathi eprison. Uthi Nelson Mandela ngalesikhathi ngise Robben Island ngifoxwa ngemabhunu. Angidange ngibuve kakhulu ubuhlungu bekufoxwa ngemabhunu. Buhlungu lengabuvwa buhlungu bekujikelwa ngilabo lebengibathembe kakhulu. Ngemagama Nelson Mandela. Kuko konke lento yakona akabuvwa buhlungu bemama wada ukuthi amkhahlela. Akabuva buhlungu beregime ukuthi imnika incwancwa lenjani. Uva buhlungu bekuthi the people he trusted the most are the people that are betraying him now. Ngisangikwende kube clear my brother. History will judge you. I know ukuthi ubala imali. I know ukuthi mawurapa bo Russell, uPrasha Mswati, ucabanga ukuthi takwendela ifavor Mswati. But I want to tell you, history will judge you. You will be the worst betrayer in this revolution. Uyakwatiwa ukuthi umthengisi lomkhulu nguwe. Uthengisa umuntu wakwenu. Lowe wavuka nawe wakudefenda ngempilo yakhe yonke. Wena umchamele enhloko. Ulanza sitha sakhe uthi asitawugidza endlini kakhe wena. I want to tell Honorable Bacede ukuthi mhlonishwa Bacede, Jesus, the author of life, has never been a meek person. Akakabe ngumuntu lobuchopho lobufishane. Konke lokushiwo nguJesu Kristu kuyaphila. Bafika abantwana bakhe boJesu ngalelinyela ngabanconcothe emnyango. Bacela kumbona. Noma kwakubo Asha noma boGonsa mabe kuseZion bathi mntana Josepha kunebafowenu bacela ukukubona la ngaphandle.
Emagama Jesu athi ngibaphi labafowethu labacela kungibona ngoba abafowethu ngilaba lenginabo la ngekhathi. I want to tell you mhlonishwa abacede emawada, they will tell you this message. Wayibona Jesu, we are your true brothers. The bantu basehosiya bobhuti wakho mbamba. Lo lele naye eswini lo mdefend emalanga ukubetrayile. But ngifuna ukukutshela mfoka Mabuza, lesive semaswati lesi, in as long as they live, they shall stand with you. Bangasaba bangaba nelivalo. Bangaba weak, bangaba uva buhlungu, kodwa bangeke emaswati akuthengise. Bangete bagcwala umgwaqo ngendlela bebagcwele umgwaqo ngawo itolo, ngoba namhla besaba inhlavu, beva buhlungu benhlavu. But kukhona emaswati bacede that will stand with you for better or worse. Ngifuna ukukutshela mshengu, uthengisiwe wathengiswa umfana wakini lo wammarket akithi ukuthi simuhle simthanze. Kodwa I want to tell you, lo nkulunkulu wasezulwini lo ngawadli emandla endvodza will vindicate you. Tawuma nawe. Labantu basehosiya labakwethemba mbamba batawuma nawe. Thine njengamaswati sitawuma nawe. Khumbula emagama lawo watshelwa ngilazwite esikhathi alethwa ngijustice, may his soul rest in peace, waka Channel Swazi. First day you are perish. Khumbula ukuthi imessage lengabuya nayo yathini. Lazwite knows ungitshela onke malanga kuthi wathi kuye tshela umhlonishwa ukuthi lele sakuplana kehle akente kona. Angifuni lokukusho la ngoba batase bayaku-implicate. Wathi lokhu lesakuplana ngiyamcela wasimelana abeqinisile, I see his right, akahambe endelo ndawenda lokho. I will push hard, not alone. We have many brothers, we have many political organizations, netinhlangano letinenge, sinemaswati lamanenge mshenga, sisemva kwakho sibanenge. Utophuma as a giant, utophuma as a champion. May your strength be encouraged. Sfiso, you are the worst betrayer I've ever seen. Ngiyaxolisa maswati for taking this long. Ngibhlungu enhlitweni yami. Nganaku lokwendiwa ngilomfolo. And ngiyacela balabasehosi mtsheleni ukuthi besikothemba. Uyaniyenga nyalo maswati akithi ras mawungakhona ukukhumbula kunetithombe tema trucks lengunike dedo nathi nabondlovu. Nginichazele evikini leliphelile maswati. Ngachaza ukuthi njengoba bebenta bucwebe lapha eHosiya bathi balethe ema trucks. Nganitshela ukuthi kulama trucks lebe alapha kunye kwaseHosiya. Nginichazele ukuthi kune double diff yasesandleni bayifake lapha yethulwa ngumswati kwathiwa ithulelwa eHosiya. Labantu bafakwa ingqondo ukuthi kusho ukuthi yala Hosiya yona donke into letithengwe nga-RDF letiseshiselwe ntilanziwe teta la Hosiya, to send the wrong impression, kubeka umcondo longasilo liqiniso ukuthi kungathi konke lokhu kwendelwe iHosiya, kanti konke lokhu kwendelwe eHosiya kodwa kusiko kweHosiya. Ngimtshelile ngetimpahla letethulwe lapha ngathi cha ningakhuluma ngemgwaco nawangwathi ukuthi ngwaseHosiya yini. Mina ngikhuluma ngento yaseHosiya mbamba betitimbili. Bekuyi-TLB nayo ngikhola ukuthi ngilele ya applyelwa ngibacede kuza ku-RDF. I think nani ne double diff truck bekungi-2. Uma ngabe uyakhumbula ke emaswati nginele kuchaza base baletha tithombe tabo Charles Ndlovu, hlonishwa wasengudzeni, ngikunikile ras mawunaso but mawasasibona kunankinga. Bo Charles basenkosini bethula onke lama MPs abete kute uthula ukuthi bona enkundleni kwendiwe ini. Lamaswati athelwa ngemfe emehlweni ekuthini konke kwendelwe iHosiya, kanti konke kwendiwe eHosiya akusiko kwale Hosiya angilolo kungithuphela. Lento loyikhulumako ke uthi kwendeke ini bacede bayathi abantu baseHosiya ukuthi bebafuna nekubamuka imibhethe netimoti bathi balima ngensango. Wathi bacede mani yale Hosiya njengoba niyale speak niyomuka lamaswati imibhethe yawo ndawukwenqa la kubacede. You will have to shoot and kill me first.
I stood with him sa challenger poker lebe ahamba live long. Namhla abantu baseOsiya niyambetray. This is the picture. Lapho baqede bekafela bhuti wakhe Sifiso. Ngiye ngisibona lesithombe eMaswati angathi kwendekene. Kwakusekuseni bamthatha bamkhipha ngakusasa. Uma ngivela nje nginabaqede enkantolo on the next day bese ulanza yena ummeli wakhe kwakungitsotsi Mabila we got bail waphuma baqede on that one ngakusasa ekuseni ngoba bebafuna ukuthi angabi khona endlini. That was the scam.